in Psalm verse 3. Hallelujah. Verse 3 and 4. Kwathi sweleke kuya unina kaJesu kanye siqaluka phasi. Kwathi uma sweleke wami unina kaJesu wathi kuye kabana wali uJesu wathi mame ungene ngani kwami na isikhathi sami asikafiki. Haleluya. Sizokhuluma ngalesi sikhathi. Haleluya. Sizokhuluma ngalesi sikhathi. Ngiyabonga. Usungaqala umfundisi. Matthew 22 ufundile kusuka kuverse 1 umshado wendodana yenkosi leyophathi. Haleluya. Matthew 22. uJesu wathatha wakhuluma futhi kubo ngemifanekiso wathi, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu oyinkosi owenzela indodana yakhe umshado, noma wenzela indodana yakhe umshado. Wathi kuzinsizwa zakhe ukubiza ababekiweyo emshadweni, kepha bavumanga ukuza. Waphinda wathuma ezinye izinceku wathi, shonini kwababekiweyo ukuthi, bhekani sengilungisile ukudla kwami, izikabi zami nokubonileyo sekufethiwe konke, sekulungile, wozani emshadweni. Kepha badelela bahamba, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya entengweni yakhe. Abaseleyo babamba izinceku zakhe, baziphatha kabi, bazibulala. Kepha inkosi yathukuthela, yathuma amabutho amalungu, yabulala labo ababulali, yashisa umuzi wabo. Khona yathi ezincekwini zayo, umshado usulungisele, kepha ababekiweyo bebengafanele. Umshado usulungisiwe, kepha ababekiweyo bebengafanele. Ngakho-ke hambani niye ezinhlanganweni zezindlela, nibizele emshadweni konke eningabafumana. Lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni, zabutha bonke ezabafumanayo, ababi nabahle. Indlu yomshado yagcwala abahleziyo endlini. Kuthe inkosi ibona abahleziyo endlini, yabona khona umuntu obengephethe kulo mshado. Yathi kuye, mngani, ungene kanjani lapha ungayephethe kulo mshado na? Kepha wathi, khona inkosi yathi ezincekwini, bopheni izinyawo nezandla, niphoze emnyameni okungaphandle. Lapho kuyakuba khona ukungana nokugedla amasiko, ngokuba baningi ababeziweyo, kepha bayibosana abaphethiweyo. Jesus, inkosi mayibusise funda uzibulala. Sintenda babi ithi mayisuma ithi umshado wendodana yenkosi isihloko sakhona uJesu wathatha wakhuluma wathi kubo ngemifanekiso umbuso wezulu ungafaniswa kwenkosi owenzela indodana yakhe umshado. Kusho ukuthi uJesu lana wayegulela Jesus ebagulela ebafundisa ngombuso kaNkulunkulu ukuthi singawufanisa nani-ke, singawufanisa nomshado wendodana yenkosi.
ekhululeke klasa uthi baphela ababeyini kuphuma izimele sayobabema ngileshona lebenye kulesikhathi aleluya abazake baphithe nabantu cha Jesus kodwa bashaya date yokushada wenkosi ingabe khona uJesu uzobuya manje ayibuya manje ababona kulungele lokho Jesus ukuthi babekhona ukuthi ingakho kuthiwa asiqale sifundeni lapha eqaleni lokuphathwa kwabo sibuye sizila mangabe uJesu isikhathi sami asikashaya esefakisa umshado wenkosi uthi-ke manje itafula libekiwe lithekiwe kodwa-ke sesithabe ukuthi ekhuluphalisiweyo konke ibeyini nalo lalikhona phezulu Jesus asifani ngoba mangabe isegcwaliseka umbhalo ngephasika iyakhuluma ngayo bayethi kwakunenkunzi ekukhalisiweyo ukhuluma ngenyama yakho uqobo uma ngabe ethi kwakuwayini ukhuluma ngegazi lakho uqobo ukuthi kukhona kubekile kodwa abantu abavumi benza njani ukuze mshadweni kade babekwa kodwa bavumi ukuze mshadweni Jesus usethile hamba embabizi nangabe behamba bebabizi izinto zenkosi ezinye zadelelwa ezinye zashawa ezinye zabulala njengamanje awuthatheki serious ukushumayela izwi kaNkulunkulu Jesus nangabe ubizela abantu kule mbuso elapho konke awuthatheki serious Jesus uma ngabe laphaya ngephasika uJesu selayela esiphambanweni uthi kufesi kuphelelisiwe yini ephelelisiwe kuphelelisiwe isikhathi Jesus lesi akhuluma ngaso ukuthi asi-Afrika siyashilile manje ukuthi masilapha umshado wendodana yenkosi seyenziwe selitafula phambi kwethu akulindelekile ukuthi ngapho umzalwane ngempela othile isikhathi asikashaya esalinde isikhathi ukuze cha isikhathi sesashaya uJesu wathi ufesi kuphelele Jesus amalekhosi siyababulela abangenayo sicela abahlali phasi ngokushesha sibemazwini la ngokwamethode ukuthi umbuso wezingabaliswa nani na uJesu wathatha ukhuluma futhi wathi kubo ngemfanekiso wezulu ufaliswa noNkulunkulu oyinkosi owenze indodana yakhe wathi umakhithe zakhe izabamiliwe emshadweni kepha bavumanga ukuze waphinde wathuma ezinye izicelo wathi shonini kwabamenyiweyo ukuthi bhekani sengilungisile ukudla kwami iy'nkani zami nokulungileyo sekuhlatshiwe konke sekulungile wezane emshadweni kepha bendelela bahamba omunye waya ensimini yakhe omunye waya empembeni yakhe
abaseleyo babamba izingcingo zakhe baziphatha kabi bazibulala. Kubalekana imisebenzi ebhizi yasemhlabeni ethi mawubheka Jesus ayinawo umvuzo waphezulu. Jesus uyomvuzo wasemhlabeni kodwa ayinawo umvuzo waphezulu. Baningi abantu ababanjwe imisebenzi yabo kodwa umphefumulo wabo ukhalela Jesus kaJesu ukhalela lifa Jesu ehlanza zonke izono ukuze bathole ukuthula emphefumulweni yabo. Jesus ngoba ukuthula ngaphandle kukaJesu enkosi yesibisi. Ngakho yenhlangano zendlu abasifikayo izinto zaqala manje kwathiwa aziye ebantwini abebegabeliwe ukuba babekhona ebusweni kaNkulunkulu kuthiwa abesebengenani laba abatholakala enhlanganweni zendlu ababegabeliwe batholakala babekhona bahle kuphela Jesus uJesu ukusebenza isimanga zesizwana nje umuntu ephezulu kuba manje ungena emsebenzini kaNkulunkulu ukuba manje umntwana kaNkulunkulu akuze kube isasa yena kufanele kuthiwa Jesu bahlanze ngegazi levana ngesikhathi Jesus hayi ukuthi kunesasa ebanga kuvuma manje uhlanza manje usindiswa manje Jesus esibhekene ngakho ngayo thina zendlela izele emshadweni elingabafumani lezo zinceku zapha mazaya ezindleleni zaphutha bonke ezabafumana ababi nabahle. Indlu yomshado yadwana abahleziyo endlini Jesus kuthe ezingeni bona abahlezi endlini yabona khona umuntu ebekayiphethe ingubo yomshado ojayele lowo ngobunkosi ingayena abanesondini kodwa yona iyabona ukubeka kulemphethe leyo esikhuluma ngayo akuyona ingubo embathwa umzimba lonyama ngoba isingabe sithi kwamakhona ingubo yomshado akuyona ngoba abanye babezambona ukuthi bangadoda anathi ukuba babili ingubo egqokekane kodwa le esikhuluma ngayo ingubo egqokwa umphefumulo Jesus inkosi ihlele phakathi komuntu umphefumulo wayibethe nalapho umusa kaNkulunkulu umusa kaKristu Jesu esabaniki one uthingane leyigama ethingane lalinika igunya lokuthi aqala athi mina ngingenza kanjani ukuze ngibe nayo lengubo akasuse ingubo athwele ugqokile phakathi uthingane lapho sabaniki ithuba lokuthi abasho ukuthi Nkosi ngingenza ngelinye amazakhe okusho ukuthi Nkosi ngenze njani ukuze umbuso kaNkulunkulu
lokuzalakishe ngaphandle khona sekunjalo akazehlisi Jesus. Kuthe inkosi ngeke okay khona inkosi yathetha kimi ngaphela inyawo zakhe imphonsele kumnyameni okungaphandle lapho kuyakuba khona ukukhala nokugeza kwamasiko ngokuba baningi ababiziweyo bayidosana abakhethiweyo Jesus baningi ababiziwe kodwa bayidosana bakhona uyena uNkulunkulu khona unevuselelo wena uNkulunkulu uthwele khona Jesus akube nokusa uNkulunkulu akufuni ngoba wekhona ungakhishe ngesenzo egameni likaJesu yazi indaba ngizayithanda ngicela ukubhekele yona isambulo sebe ngicela ukubhekele yona isambulo sebe Sambulo 7 sibheka nje verse 1 Tuyizigcina phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli ziyabekwa uphawu sokusabeka izizwe kuthiwa emva kwalokho ngabona izigilo sezine zibili emagumbini amane omhlaba zibamba imimoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi imoya emhlabeni naselwandle lokukodwa ukuthi ngase ngiboneni ingelosi yenyuka ephumalanga inophawu lukaNkulunkulu ophilayo yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingelosi ezine ezanikwa ukuba ziwona umhlaba nolwandle yathi igoli umhlaba nolwandle nemithi sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu izikulungwane eziyi-144 babe uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Esizweni sakwaJuda babe uphawu abayizi-20,000. Esizweni sakaRubheni abayizi-20,000. Esizweni sakwaGadi abayizi-20,000. Esizweni sakwaSheri abayizi-20,000. Esizweni sakwaNafethali abayizi-20,000. Esizweni sakwaManase so ngiyacebisa ngicela uvele uqale verse 9 ukuze sheshe sifike nasekhona. Emva kwalokho ngabona bhekani isifuko esikhulu ebesingenakubalwa muntu sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimi siphambi kwesihlalo sobukhosi ngaphambi kweNkosi sephethe isifuko ezinde ezimhlophe siphethe amahlamvu esuku ngezandla zaso sabeza ngezwi elikhulu sithi insindiso kaNkulunkulu wethu wasezihlalo sobukhosi Jesus. Kwasekuba khona isikhulu esiphethe ingubo ezimhlophe ebangabe khuluma ngale ngubo emhlophe ukhumbule ukuthi leyo nsika asiyawuhamba nawo siyawushiya. Haleluya. Kodwa leyo nsika
imhlophe lithi-ke izwi maliqhubeka labo ababethe ezimhlophe ingubo Jesus baba base kukhona isikhulu sababethe ingubo ezimhlophe phambi kwesihlalo sobukhosi yilaba abakhethiweyo abavumile ukuthi ingubo zabo hayi lalela kuthiwa lezi ngubo zize zibe mhlophe nje zihlanzwa ngegazi abantu emhlophe ibiza hlanzwa ngegazi haleluya Jesus engathathile emhlophe lezi zigqoke kabela ngabe sezibe kodwa ngoni lezi zasemphefumulweni ziba mhlophe Jesus zihlanzwa bese zibe mhlophe ziyiphi lezingubo umoya ngcwele uqobo lwakhe esengathisayo ukuze mntantezi ingaveli ihlazo lokuze lethu njengoba kuthiwa kukhona ababi nabahle bavuma zihlanzwe lini ngalesikhathi lekho ongavumanga wakhisho nayibhekana yokuba yikho into engayenzi ibona ukukhipha ngoba akavumanga ukuthatha impila Jesus akavumanga ifike ihlazo lakho akavumanga ukwembatha ingubo efanele lokushada Jesus hallelujah
So easy. What is the man? Shout from your last Hallelujah.